Program y'Omurembe aha TV West nekushyirwaho Radiant Bright Spray yeyeka asa kabiri ku Murembe. Omurembe wa TV West nikutangije a program y'Omurembe kandi ndi Jacqueline Arinda Bitu elizoba ntwenda kureba a modern sitting room set no asakwebuze kinchimanyisa ki Bitu sitting room yawe ni kujigariza Murembe turjo muri yebe byakare no byakube byakare turjamikeka tugaricyo mu ntebe so entebe yawe twinemu is a leather twinemu is a fabric twinemu wooden choices zawe zona as choices nizitana oyihireho abantu nibasa kuba uri mu kampasa nibasa kuba ine family oyina bana bakiri bato nibasa kuba uri mushija uri bachelor uri toka shiri ebe byona aha Murembe erizo ntwisha kuba ntoberebe otakarga Zonte bazikolera China ziva China. Material ya leather is under soft leather. Munda wayo ga question eno bateka mu fabric ekimekinga kubera soft. Wano kusit wano base ya wansi bateka mu fabric with some spring. So ngojitulako ngovako e down position yayo. Ekyomwendo ekiriko leather eno tiononeka mangu nga zino endala zibakola zosanga mu town zino leather ngumu naye nekirala leather naye zizire engeri yo gihandlingiramu engeri yo gikirininingiramu ng'ogikirininga n'amazzi yononeka with time yononeka nga okoza we have leather spray ngoyagala kugikirininga okoza leather spray okosa the spray is staying emyaka mingi era embawo zibatekamu zi hardwood bakoze embawo za hardwood zibakola mu frame bakoza busumali kujoininga nibakola frame nomala bateka ko leather leather so kuba mwene color like this it is brown we have red ebera mwene color so guys ngogenda abantu bazikola manufacturing abogamba kala zo yagala nga bakola kala yagala kati zino ntebe zintudeko zino ziri this pure leather atori kutubadeko that's a half leather that one this pure leather ntebe eno isa bajita recliner chair recliner so kujikola mu nebere kitanda osobola kugikola mu nebere entebe naye tebagikola ngeri okuteekamu embaawo eno bagikola mu byuma erina ebyuma osobola kugikolamu ekitanda osobola okusuulamu osobola ng'oyagala okurelaxingamu n'ogikola n'orelaxingamu eno esingako eri bbeeyi kuko eri emiliyoni 4 eno emiliyoni 8 ekyenjawulo eri comfortable esingako eri okubeera comfortable even the material eno erika ngumu okusinga material eri naye nga lungambe byagala okukozesa leather cleaner omanyi leather byagala sokosa amazzi okukola leather cleaner ng'oyagala leather ibeerewo etwale emyaka mingi kirungi okukozesa leather cleaner sokosa amazzi zino ntebe kirungi ng'omuntu alina efamily y'abaana bakuzeeko kokuba ngobe emyaka ng'omwana otandika okutegeera ng'omwana ng'omugamba tosala entebe amanyi no ntebe nga ngisala ejja kwononeka so byagala nga olinako abaana bakuze kuba olina obwana buto busobola okugisala
okugizala de okugitereza ibere nga bweri kisobola kubeera ekizibu. Naye yagala kati omuntu alina family nga abantu bakuzeko. Ez'entebe nizibaasa kushitamisa abantu bashatu ningashi mukaaga nuko bakuzahura batyo. Omwe omujungu nakyeta 3-seater, 4-seater o 6-seater. Waliwo kati aka 3-seater naye sigadde zona za 6-seater zitulina kati. Kutukwija omurembe gwa hati nobasa kushanga omwana ari a campus konka aine entebe ahabo kugira ngu omu ntebe ezo nabasa kukozesa 1-seater o 3-seater o 6-seater. Kandi twija twaza omu families na families nizibasa kugura entebe ezi kubasa. Entebe za family nizikira kuba nzitandikira omu 6-seater na 5-seater. Ningashi entebe zikushitamisa abantu batano ningashi mukaaga. Nchimanyisa ngu omurembo gwa hati buri muntu wena kaba ari kutura wenka ningashi aine family ashime kuba aine entebe. Neja bizizira room yo. Bizizira sitting room ya kanetya. Ngoba na sitting room yo nga ntini oboja kutekamu akatini kula space. Nga sitting room yo nene obo nonya comfortable nene. Ino ntebe naye ba China. Ene bajita fabric. Matiye bajuka ya fabric izo olugoye bajukolamu. Naye munda yayo, munda w'entebe muberamu fiber na sponge. So bateka mu sponge na bateka on top fiber okujimekinga ko kubera soft. Naye top za zema begazino baziteka mu fiber zo zibera mu fiber zona. Zibera mu fiber tuyisingwa supporting omugongo vera comfortable ngo gitudeko. Naye nungi Beitu entebe z'ebiti ekizikwawukaniraho na n'entebe za leather ningashi ez'emyenda zo ebishego kubikura nobasa kubinaga ogarike otungise bindi. Beitu z'entebe za leather noshanga entebe yona waginaga konka entebe z'ebiti nogura obushego bonka.